pričaju beskrajne priče. A kad ne bi slušaj i pameti, svijet gromi jedrima priča. A kad ne bi slušaj i pameti, svijet gromi jedrima priča. Meni je bio Stevo doneo jedan časopis, njemački nedeljnik, koji je izlazio u Zagrebu za Nemce, Donau Zeitung. I u tom Donau Zeitungu je bio velik članak o Titu i tad se je prvi puta objavilo ko je Tito, da je on Josip Broz, pa bombaški proces, pa sve skupa. I Stevo je to meni dao i rekao je, molim te da mi to prevedeš. I zaista noću, negdje kasno, zakucaju ustaše. Ja to zapalim odmah i dok se Ema najprije s njima objašnjava nešto kroz vrata i tako dalje, i dok se obuče, to lepo izgori. Emu, nju su tražili i sad ja ovdje. Jer imam prijavu stana, nemam, baš sam došla. Imam legitimaciju Marija Šarić. On lepo rekao, i njoj i meni, obučite se, idete na policiju s nama. Dolazi kurir. Druže komesare, drug Tito naredio da se spremiš i da odmah ideš dolje. Hoće s tobom da se vidi, da razgovara. A rekao, dobro. Kad ja dođem dolje, vidim ja opet vrhovni štab, sav u neku tugu pao. A on opet šeta po sobi. Ono nervozno je Tito. Je li tačno da si ti pustio 20-30 četnika sa dormitora? A ja vidim o čemu se radi. Rekao, druž Tito, to je sasvim tačno. A dobro je ovo, koji tebe motiv rukovodio da to uradiš? To su neka djeca crnogorska. To se nije bilo krvi na pljevlja, još ja da prolivam krv ovdje. To mi baš nije bilo prijatno. Ali ja nisam mislio da će to doći do vas, no sam mislio to će proći onako kao što je prošlo. Kaže, nisi ti mislio, trebao si da misliš i uvijek u buduće misli. Ne kritikujem ja tebe što si pustio, nego nisi ti taj čovjek koji treba da odlučuješ o tome. Da puštaš neprijatelja kad ti padne na pamet, a da uništiš neprijatelja opet kad ti pada na pamet. Nego ima komanda, postoji ta sa komanda ja. Ja rekao, ti tu pravo ste, sve. Rekao, više neću to nikad, ali sad je bilo, rekao, tako nešto. Evo, mene dođe u suze u očima. U Trgu N nisam u Čeliji nikoga poznavala. Bilo je interesantno da je dobila Čelija broj 13, a nas je bilo 13 u Čeliji. A ja sam već bila rešila da ću da presečem vene. Naprosto zato što nisam htjela da oni, ako saznaju ko sam, da oni izvrše tu strašnu torturu za koju sam već znala da su ju vršili na drugima. Pre toga su Dragicu Končar do kraja izmrcvarili i onda su ju bacili kroz prozor i rekli da je sama skočila. I tako ja gledam gdje oni posle tog ručka spreme taj nož, to je jedna sebi pod pričnu metla,
I onda posle ručka one zaspiju. Ja se brzo došunjam, uzmem taj nož i tražim da idem u WC. Oni me puste u WC. Ja sam rekla, ovaj nakit što ga imam od Tita, to neće ni jedna ustašica iza mene da nosi. Ja sam imala taj prsten o kom sam govorila, imala sam burmu koju mi je Tito kupio i imala sam Marven sat, što je tada isto bilo dosta skupo, ali mi je Tito rekao, to sam ti kupio i za rođendan i za rođenje sina. I prosto kao jedan ceremonijal bacila najprej jedan prsten, povukla, bacila drugi, povukla, bacila sat, povukla i rekla sam, eto, sad sam već nešto učinila. Nije to tak lahko žile prerezati. Tim više što to nije bio opšte dovoljno oštar nož. Ja to nisam mogla ovako da zasečem, nek ja sam morala tu zaseći, pa ga onda ispod vuć, pa tu da bi ga mogla da izvučem. I slučaj je hteo da je u zatvor došla jedna komisija Crvenog krsta međunarodnog. I oni su išli u našu ćeliju, vidjeli da je 13 u ćeliji, došli u ćeliju, prebrojili, bilo ih je 12. Gde je 13 na WC-u, ali tad sam ja već bila u nesvesti. Tako da ja ne znam kako su me oni doveli do Draškovićeve ulice, gde je tada bio neki urgentni centar. Bez suđenja poslata u ovaj koncentracioni logor Stara Gradiška. Moj brat je bio, mi smo u istom vagonu putovali. On je išao u Jasenovac, a ja u Staroj Gradiški. Muškarce su na jednu stranu posjedali za lisice, jel? A mi žene smo bez lisica sjedili na drugoj strani. I on je imao sa sobom jednu deku crvene boje. A ja sam imala jednu tanju deku, isto tako toplu, ali šarenu. I ja mislim, za Boga miloga, kad on sad izađe, prvu stvar će ga mlatnuti radi te crvene boje. I ja uzmem moju deku i kak su oni počeli izlaziti, ja mu priđem i velim, da promijenimo. I brže zgrabim tu crvenu deku i dam mu ovu moju deku. I on izađe dole i gledamo se. Mi smo ostali u vagonu žene, a oni su bili dole. To bio zadnji put da sam ga vidjela. I tako sam znala da je zadnji puta. U Jasenovcu kad dolaze ljudi trebaju neku pomoć. I onda on tebe sa kapije zove i kaže ideš s ovim čovjekom. Ideš s ovim čovjekom, ideš u šumu sjeći drva, ideš ne znam na njivu raditi ovo ili ne znam ovo. I on navečer te mora vratiti natrag. A nema da bi prenoćio slučajno negdje van tog logorskog prostora. Tako da sam doživio jednu veliku neugodnost u Bročicama. Žena mi nije dala da se napijem vode na bunaru iz kante, jer to može zagađiti joj kantu. A muž sa mnom, s mužem njenim, ja sam dovezao voz drva iz te neke njihove šume ili njihove, ne znam nija čije, gdje smo sjekli. Dovezao je u dvorište, došao, onda je stari došao, donio neku posudu i dao mi vode i ja se napijem vode. On mene dao mi čak i kruha i ne znam, još nešto mi dao da jest. Mislim da je bio špek, jedan komadić špeka. Pa sam ja od njih podijelio sa bratom. Najteže je bilo kad je dolazila poplava. On su se uplašili da će Jasenovac poplavljen biti i on se gradili nasip. Trebalo je nositi pijesak na taj nasip. To je bio vreća od 40-50 kila. Se sipalo u nasip. Balvani koji su bili pripremljeni za obranu od poplave, dvojica smo nosili, a to su balvani bili u vodi. Oni su bili teški, pa sam jedan naprijed, jedan natrag
i nosio preko nasipa na mjesto gdje se gradi novi nasip. Ko je to izdržao, ostaje živ. Ako nije, čim je pao, jedan slučaj bio baš Kasanac, on je pao. Ništa tu nije, ona je samo rekla da tu ostane i njega bacili sam, pustali njega i bacili ga u Savu. A Ustaše sve koji je bio bolestan odveli su ga u jednu zgradu za koju su rekli da je to bolnica, u stvari to je bilo priprema dalje za likvidaciju. Taj doktor Kunorti iz Sarajeva, zvali su ga, dođe on, veli, mali, šta je? Rekao, ništa, dobro, rekao, ja sam gotov. A on mene pogledi po glavi, veli, ti treba da živiš, mi takve trebamo. A on, doktor Perić i još dvojica, u toj sobi, oni su imali malo, bili su zaštićeni kao liječnici, jer Ustaše su trebali liječnike. Oni su na jedan stol, obični stol, i ja sam, tu su me legli, sa nekim štrikom su mi svezali noge, ruke, ovakve prsa i jastuk na glavu, da se ne čuje da se derem, i on je sa žiletom na živo mene operirao slijepo crijevo. Nas je bilo 24 u sobi, umrlo je 8, ostala nas je 16. Skoro svi su preboljeli pjegavac. Svi smo imali uši, jel? I kad jedanput se za uši zaraze, onda je gotovo. I svako jutro bi Zlata došla k meni, Šeglić, i legla kraj mene i rekla, danas je umro Zvonko Kovačić. Onda bi došla drugi dan pa bi rekla, danas je umro Marijan Krajačić. I tako su umirali i oni su ih glađu zatvorene ubili. Onoga koga su uhvatili, a uhvatili su uglavnom uvijek, da je bilo nemoguće pobjeći, onda se sazovu svi na veliki nastup i oni na velikoj bini se življavaju i muče pred nama, naprave muranu, cijeli krv su pili, krv pred nama su pili, da je bilo upozorenje da oni ne prijeđaju ničega, da nema bježanja. Ja sam radio u Ciglani i prođu se već moglo u Ciglana podne raditi. Kad spominjem Ciglanu, cijelu zimu Ciglana radila. Šta? To je bio jedan najbolji način da zametno trag od broju ubijenih u Jasenovcu. Jer ono je bilo nešto u Savu, nešto u tom krematoriju gdje su ubijali. I kraj tih Ciglane u to vrijeme, kad se to radilo, nije se smjelo proraditi. Jer mnogi su od neke stvari u Jasenovcu napravili krematorij. Krematorij nije bio nikakav. Bila je ciglarska peć. A onda sam ja i objasnio, postoje u svijetu 3 vrste ciglarskih peći na način loženja. Ova u Jasenovcu što je bila, ovakav imao promjer dvoret, pa se sa sitnim ugljenom ložilo od uzgora. Postojala tamo i keramička peć, a između ciglarske peći i keramičke postoji jedan dimnjak. Sjećam veljača, ona bila jaka zima, a ono umiralo dosta logoraša. Onda su
oni došli na jednu suludu ideju da leševe spaljuju u toj keramičkoj peći. Polijevali su naftom, a iz tog dimnjaka, kad su leševe spaljivali, izlazio je bijeli, gusti dim koji je u Jaslovcu i okolici širio smrad. Pa je to smrdilo i ustašama. I nakon par dana, 3-4 dana, oni su to obustavili. Mene pozove ustaša u sobi da se obučem i da dođem u hodnik. Ja u tom hodniku vidim stoji par ljudi i on me metne između tih par ljudi. Bila sam od žena samo ja. Ja nas prebrojim, ono 10. To mi nije slutilo na dobro. Po 10 su se taoci streljali. Prema tome, to može biti to. I u to čujem i ovog stražara ustašu na vratima. Nekud telefonira i kaže svih je 10 na okupu, kaže možete doći. Sad sam ja još više ubeđena da je to to. I onda nam čovjek hladno krvno kaže, noća su partizani minirali obližnju prugu i vi ćete zato vas 10 za to platiti. Neko bi mislio da je to užasan osjećaj. To uopšte nije bio užasan osjećaj. To je između varijante koje su postojale, tada meni bila najmilija varijanta. To se pukne i gotovo. Nemate više i nemate. Čekamo, nikog nema i onda opet ustaša uzme slušalicu pa kaže, pa dobro, kaže, pa dokle ćemo ovdje stajati, kaže, dajte već jedan put dođite pomniš. I onda mu taj nešto odgovori i ovaj ustaša kaže opet ovom drugom ustašu, a kaže, nisu mogli čekati da dobiju kamion, uzeli su neki drugi kamion i uzeli 10 drugih talaca, kaže. Ovdje, kaže, ove možemo vratiti u sobe. I dođemo prema kako se kaže, Neretvi. Neretva je prepreka da možemo da idemo dalje. Njemci nas potiskuju s leđa. Ogromna sila je tu, nema šanse. Oni hoće da se mi suprotstavimo njime, da nas pokojimo. I ako nas uvate negdje, mi ne bi egzistirali. Partizani su držali zbog gerilskog načina ratanja. Pubi i pobegni, skloni se. Pa opet, to je gerilski rat. Inače, fronto s Njemcima, makak. Nema šanse da bi mi izdržali 3 mjeseca. I sada Njemci ovamo, Murđe velika divizija ovamo, a preko Drinca, preko Neretve, 3000 četnika. Znači, koliko? Tada su bili strašne borbe vođene. Recimo, taj prozor, to je, mislim, to se ne može opisati. Pa to nije borba, to je klanje. To je kao da kolje životinu, on tebe ti njega. Rukama, nogama, zubima. Italijani se predaju, ali poslije borbe preda se divizija. Mi sretni, veseli, divizija se predala, imat ćemo sada ljude da nose ranjenike i da uzmemo ružje, municiju, sve što nam treba i hrane i to sad sve ide ali Njemci stoje dalje. Kad je pokne naredba, nismo ja ni znao, niti niko od nas, da se slomi most na naredbu. I dovede se neki Padar, on je bio pri vrhovnom štabu inženjerac. To, slomljeni most, ovako je most došao. Bilo je tu kritike za taj most, ali on je pametno radio, jer ja to znam kao vojnik. Jer mi smo mogli da pređemo preko mosta, ali četnici mogli bi svakoga da ubiju ko zeca. Oni samo da pucaju.
I ti padaš u vodu. Zvone šta da dođe. Večera ćete vi, druga Dalmatinska, da pređete Neretvu. Niko ne govorimo mi ništa, slušaš. Snađite se kako mislite da je najbolje. Ali moramo izaći odavde, inače smo mrtvi. Uzmi desetinu svoju, kad padne mrak, spusti se niz ovu stranu mosta, a on nama se popri. Izađi na pravi mostobran sa 10 ljudi. A tamo čeka 3000, najmanje 3000 četnika. Ne mogu četnici da ih vide. Oni gore stoje, ali ne mogu da ih vide. Oni se spuste ovako, pa preko one daske, pa gore uz brdo. I dođu ispod onog kamenog dijela, gdje glava od mosta stoji. I ono, kako nije mnogo visoko, uzme oni krug, ono, prebaci preko onog kamena, kad puš. Što je? Drugi, treći. Pobjegne straža kao da nikad nije ni bila tu sa mosta. Oni skoče odmah gore, imaju automatski jedan oružje, počnu da pucaju. Četnice, sva ta masa četnika, to je otišlo glavom bez obzira. Ostave konje, onda neke kazane. Ja sam bio 17. čovjek koji je prešao tim putem, 17. jer ja ipak sam neki rukovodio i se mogu prvi da izgubim glavu. Naši su 4. marta 1943. zarobili Artura Šterkera, majora nemačkog, komandanta jednog od bataljona, a čiji je brat bio general, komandant na jednom od frontova na istoku. Pošto je uvažavao sebe i znao da ga i Nemci uvažavaju, jer brat mu je taj general, on je već na putu do Tita napisao predlog: zašto da me streljate, bolje i za mene i za vas da izvršimo razmjenu za naše zarobljenike i vaše. I čim je do tog Tito saznao, sutradan 5. marta on je već sazvao politbiro i o tome su raspravljali. Odmah je prihvatio da se nastave ti pregovori oko razmjene zarobljenika, jer toga je bilo i ranije. Tito je ovo prihvatio računajući da će se prihvatanjem pregovora postići i priznanje partizanskoj strani kao zaraćene strane, pa će i partizani moći da se pozivaju na Hašku i Ženevsku konferenciju. A istovremeno, pošto je to bilo vreme najteže, 4. ofanzive, bitka na Neretvi, dobit će se u vremenu. Znači 3 stvari. I odmah izabrana delegacija na čelu sa Milovanom Đilasom, Vlatkom Velebitom i Koča Popović, kako mi je kasnije rekao, on se sam uključio. Oni su svi išli pod pseudonimima, a Nemci su rekli: pa danas je vaš rođendan, Koči Popović, jer su znali sve. I Njemci kažu: vi ste gospođa ta i ta, tako dalje, tako dalje. Trebalo bi da se zamijenite i da idete kod partizana. Da li pristajete u principu? Ja velim da, u principu da. Mi vas menjamo za našega inženjera tog i tog, rekli su mi ime, koji je u Livnu uhvaćen. Mi ćemo s vama vrlo lepo postupati, vi ćete dobiti oficirsku hranu. I verovali vi ili ne, ali ja sam svaki dan dobila puter ujutro. I oni su me odveli u Sarajevo u vojni zatvor. Onda sam se ja dosjetila da kad već idem u partizane, najbolje bi bilo popraviti zube, jel? Pa sam molila da me puste, da idem popravljati zube. Veli da, imate novaca? Imam, dobro. I sad me svaki dan vodi onaj stražar po Sarajevu zubaru. I taj meni sve lepo... To je bilo zapušteno jer nismo ništa jeli i grozno. Ja godinu dana nisam jela, tako reći. I meni sve popravi i ja pitam koliko sam dužna. Ne veli ništa. Na vratima naše ćelije se pojavi čovjek u njemačkoj uniformi. Pita: ko je ovdje Herr de Haas? Na njemačkom. Ja kažem: ja sam. I taj Njemac me vodi
Jao, kako sam se iznenadila kad sam iz policije izašla. Ono sunce sije, proljeće. Tu u jednu kasarnu nas uvede, kad na jedan put ispred mene se stvori Vlado Velebit. Mene muka uhvati. Ja sam znala da je 4. ofanziva upravo završila, ali i rekla sam nema drugo nego da je on uhapšen u 4., da je zarobljen u 4. ofanzivi. Kažem, a u civilu, fino, elegantan ko uvek, negovan. Uopšte mi nije jasno. Ja prođem kraj njega, reći ću ne poznam ga. A oni me vode kod jednog generala. To je bio jedan general nizak, okrugle glave, bez kose, i sad on mene počne ispitivati. A ja njemu sve isto pričam što sam već ustašama pričala. I on mi onda kaže, dobro, kaže, vi ćete sutra ići dalje. A ja sam rekla, kud ću to ići dalje? Kaže, to ćete vidjeti. On mi je govorio, rekao, to ćete vidjeti, a ja ne bi rado išao tamo. Dobro, ja ne znam ništa. A ja cijelo vreme, dok njemu automatski odgovaram na pisma, na pitanja, ja sve razmišljam šta su s Vladom sad, kako ću s Vladom to. I onda ja izađem van i pred vratima stoji opet Vlatko i priđe mi. Ja hoću da se odmaknem, a on kaže, pa Herta, ja sam došao da te razmenim. I taj čas meni sine, zašto su oni mene stalno pitali koga imam u vrhovnom štabu? Stalno su na tome insistirali i stalno ja pričala da ni ne znam da takav štab postoji, a kamoli da bi nekoga ima. Znači on je došao iz vrhovnog štaba. I ja prvo što sam mu rekla, Vlado, ništa, ama ništa nisam govorila. To ne je nama bilo uvek najbitnije. No i onda je to išlo svojim tokom dalje. Vlatko mi je rekao kako ga je Tito poslao da ide po mene i kako evo za par dana ćemo biti u Partizanima. Mi smo bili u jednom kupeju, taj major Ot, Vlatko i ja. U susjednom kupeju je bio jedan feldwebel koji je bio pratnja tom majoru Otu, a u drugim kupejima su sve bili njemački vojnici. A bilo je zgodno, oni su pjevali te njemačke bojne pesme, kad Vlatko zapeva partizansku. I k meni kaže, samo ti to su bile te, ne još partizanske, nego te revolucionarne, sada i padaj silo i nepravdu, narod ti je sudit zvan i tako dalje. I ja sam se zgrozila, on mi je rekao, ništa Herta, više ti ne mogu. Kaže, mi smo slobodni ljudi sada, kaže, mi još nismo dali njemačkog majora, prema tome, kaže, mi smo sasma sigurni. Mi smo se manje morali krenuti kad je počela velika ta 4. ofanziva. I krenuli smo preko Bosanske krajine, sve to se selo Prekaja, Drvar, sve smo to prešli, valjali se preko cijele Bosne i Hercegovine, stigli u Crnu Goru. Dormitor, a na dormitoru smo prije rata, moja supruga i ja bili kao izletnici da vidimo dormitor 40. godine, tako da smo ga poznavali i prepoznavali i bili smo najbolji poznavaoci tog terena kad je ta cijela partizanska kolona stigla na dormitor. Ja sam se s Titom konačno i sreo. Ali nismo ništa spominjali naše neke uspomene ili ne znam. Samo me je gledalo i ja sam njega gledao. Tako, rukovali smo se. Čim je stala ofenziva, mi smo odmah išli na teren raditi, jel? Ja sam osnivala AFŽ, u Crnoj Gori ga nije ni bilo, jel? Tako da sam počela s tim, a omladinci su opet išli po Skojevskoj liniji, jel?
A Herta je kroz to vreme došla i bila već sa Titom na jezeru. Sa Titom sam se naravno izljubila i onda smo, to nije bio ne znam kakav susret, jer je Tito mene dočekao ispred šatora, a tamo su šetali partizani i tim više kad su čuli da ću ja da dođem, to se sve skupilo da vidi tu ženu koja je sad, eto, koja je em Titova žena, em rešena sada iz ustaškog zatvora. Iznenađenje mi je bio i prvi obrok. To je bio prvi obrok i tako su izgledali svi obrokci dok sam bila 6 meseci uz vrhovni štab. Obrok se sastao od komada kuhanog mesa. To je meso bilo kuhano u kazanu, ali ne u celom, nego ono je još kao smeže meso raskomandano u komadiće, koliko boraca, toliko komadića. To što su jeli konjevoci, to što su jeli pratići bataljon, to je jeo Tito. Svi smo jeli isto. Partizanima je bila vrlo stroga disciplina. Jako stroga disciplina. Tu se je nekako tražilo neki asketski život partizana. Ne daj Bože da je neko išao iz jednog šotora u drugi šotor gdje je bila neka partizanka, da je išao kod nje, to ne daj Bože. Tu nije falilo manje od smrti. To nije nikakove prepreke bilo da dođeš do Titovog šatora. To se je šetalo između šatora. On je svoja 4 pratioca imao, koji su imali svoje funkcije. Tito je u svakoga od tih boraca imao lično poverenje. Tito je, kad god je situacija bila gusta, kretao pješice na čelo kolone, razumiješ, mi smo onda morali naravno da kao obezviđenje pođemo naprijed, lijevo, desno i tako dalje. I tako smo mi znali uvijek kakva je situacija po njegovom ponašanju. Ako je situacija povoljnija, onda on pojaše na konju i ako ide pješice, čitav dan nema da se sjedne nigdje, mora da se gazi, ne zna kakav da je napor, to mora se prelazi. A ako je situacija povoljna, onda svaki sat pauza, odmor. I onda smo došli na Žabljak. Sad kad smo bili na Žabljaku, sad su već komandanti dolazili Titu sa saopštenjima da se priprema ofanziva. Tito je inače dobio izveštaje i iz Zagreba da se ofanziva priprema. Kako to? Moram reći da je Stevo Krajačić, koliko ga nisam volila i koliko mi je zla učinio, da je on zaista obaveštajne dužnosti izvršavao odlično. I mi hoćemo se povučemo, pogibija velika. Ali dolazi pismo vrhovnošta. Do posljednjeg čovjeka na tom mjestu nema propusta. Dobro, mora da se gine. Ako mi izginemo ovdje, a ovo Njemci zauzmu, vrhovni štab i naša cijelina neće proći sve tisku. Oni će zaglaviti. Ima neki mitraljez koji smo mi htjeli da bacimo. Stari mitraljez, Fiat se zove, Fiat. Uzmemo mitraljez, namjesti ga kako treba, to je teško oruđe, taj mitraljez treba ga vagaraz da ga nosi. Namjesti ga fino, izmjeri one reperne tačke i uzmemo onu kolonu. Kako će da on kolonu sad čeka, tačno mu dođe na nišan, a oni ne idu ovako, nego idu ovako. Kao ptice, Njemci. I kad je pritiskao barač, to nema na svijetu, cijel svijet, da ti neko da, ili taj metak koji je zašli, da ti bi rekao ovaj metak hoću. Ne zbog života toga,
zbog života svih ostalih koji su zavisli od tog mitraljeza. On proradi, kao da ga je Bog naučio. I Njemci rasterali, pobjegli, ubije 10-20 ljudi, šta ja znam, nismo i to ni brojili, da to pobijemo onu grupu Njemaca. I ostane vojska opet na svojim položajem, opet borba danos. I dođe na kraju krajeva, kad je prošao vrhovni štab preko rijeke Suhe i ušao u Sutjesku, onda je rečeno povučite se vi, završeni posao. Nama bare više ne trebaju. Smo celu noć opet imali jedan vrlo težak marš. Onda smo se ujutro, prema jutru počeli popet na neko brdo. Onda su bili onako izmaglica još na brdu i što smo se više penjali, izmaglica se sve više gubila. Došlo je, vidjelo se da će se sad raščistiti i čekali smo svaki čas komandu da za odmor. Međutim, došao je jedna eskadrila aviona i smo si odmah tražili sklonište. Tito si je odabrao jednu jamu koja je bila u zemlji od jedne ranije granate koja je tamo pala. I onako po računu verovatnosti bomba neće 2 puta udariti na isto mjesto. Ta jama je bila preplitka da bi ja išla u nju i onda sam ja prvo drvo koji je tu bilo, koje mi se činilo podesnim, da se iza njega sklonim, tu sam se sklonila. A sa lijeve moje strane šef savezničke misije Stuart. Onda drugi val napravi krug i isto bombarduje i vraća se. I onda ja čujem avione kak se udalje, ali ja još ne znam, ja još uvek ostajem tamo ležat i tek onda kad sam imala dojam da ne čujem više avione, onda se ja pridignem. Pridignem se i kao prvo pogledam u onu jamu da vidim šta je s Titom. Međutim, to nije bilo ni 5 metara od mene. Međutim, u jami nema nikog. Odnosno, u jami leži jedino Titov pas Lux, koji je bio kod tog granatiranja ubijen. I sad ja idem da vidim šta je sa moja 2 suseda. Ja najprej onog španjolskog borca prodrmam, ja ga prodrmam, on ništa. Pa ja se mislim šta je to. Onda prodrmam majora Stuarda, ništa. I onda ja kažem, pa ta 2 su čovjeka poginula. I onda ja kažem, a da li sam ja živa? Možda se to meni samo pričinjava. Meni je možda to još jedan od sjaj života. I tako ja naprosto dalje bespomoćno stojim, ne znam kud da krenem i šta da mi je učiniti. I onda najedanput iz daleka vidim jednog partizana, vidim da se meni približava. Kad je došao bliže, vidim da je jedan partizan iz pratećeg bataljona. On kaže, drugarici Herta, dobro da sam vas našao. Kaže, poslao me drug Tito da vidim šta je s vama. Ja sam rekla, kako je on? On kaže, ranjen je u ruku, ali doktorka kaže da nije ništa opasno. I tako ja njega sledim i dođem tamo i stvarno doktorka Olga Milošević, koja je bila lekar vrhovnog štaba, kaže mi, samo je meko meso, ali opet dala mu je zavoj i ruku je nosio u zavoju. I otvori se put prema da se izađe iz Sutjeske. Tada onda, a već je bio vrhovni štab tu na blizini da može da izađe. I tako izađe to kao rijeka ljudi, tu su bile. Ostavi se 5. brigada Crnogorska, Save Kovačevića, Crnogorci, 2 bataljona ili tako nešto Hercegovaca i ranjenici svi.
Bio ništa smo vukli od tuda iz bijeloga svijeta, svi smo stavili tu. Evo ti Sava, pa čuvaj te ranjenike, što bude, jer smo mi nagrđeni, mi smo gori od ranjenika. Gladni, šedni, nemoćni, ranjavi i ne znamo kako ćemo preživjeti. A da nosiš više od puške ne možeš ništa. Ja sam bio prisutan kad smo išli jednim, to su sve neke staze, nisu to putevi. Ja idem, obilazim iz brigadone u ljude i jedan komandir čete Dalmatinac. I vidi, brat mu leži ranjen negdje u nogu. To je ništa, nikakva rana, ali možda ide. A veli, brate, evo vidi, ja sam ovdje, daj pokušaj da mi izvučem. Ja da izvučem, ja ne mogu ovu pušku da nosim. Brate. I pokrije ga. Tako. Šatorski krila. Tu je taj brat ostao za sva vremena. Eto, tako je. Savina je uništena brigada, Hercegovci su uništeni, ranjenici su uništeni i tu ulazi ta velika brojka 7.500 ljudi koji su za 3 dana ostali u Sutjeski da se nikad više ne vrati. Iz Šibenika je najviše partizana bilo u velikim bitkama na Neretvi i Sutjesci. Iz Šibenika je najviše poginulo na toj Sutjesci. Dalmacija je inače u jugoslovenskim razmjerama dala najviše boraca Narodnooslobodilačkog rata. U vreme bitke na Neretvi i Sutjesci bio sam u prvoj Paletarskoj. I Ante Banna je dobio zadatak direktno od Tita da je odgovoran za život Vladimira Nazora. Vladimir Nazor ima konja svoga, drveno sedlo. Imao je za sedlo vezanu kravu. Sa strane su bile 2 bolničarke, naše drugarice, borci. I bio je jedan koji je vodio konja. Dakle, Nazor je imao jedini od svih nas kravu koja mu je obezbeđivala mlijeko. I Nazor je znao za tu našu nevolju, da smo i gladni, i goli, i bosi. I on bi noć iskoristio i odvezao kravu, ne bi li je borci rastrgali i pojeli. Kad smo saznali da je krava nestala, bila je potraga za kravu, a onda i obavještenje svim borcima, svim jedinicama. Ako ne iđete na kravu, to je krava koja je namijenjena da daje mlijeko za našeg Vladimira Nazora. Onda me Čolagović pozvao, poslije 5. ofanzive, kad je vrhovni štab prešao u istočnu Bosnu, da bi našao neku mogućnost da se skloni Vladimir Nazor, koji je već bio jako iznuren i bolestan. Imao je teški dijare, tako da kad se svaki čas moralo čistiti, on je imao uvijek jednog kurira, jednog Italijana koji s njim išao, ne znam da se zvao Giovanni, tako nešto. Ja sam došao po Nazora, mene su svi zvali tada u to vrijeme Cigo. On je bio uvjeren da ja zamjenjujem Giovannija. I tako da je on smatrao da sam ja njegov kurir i sa mnom se tako i ponašao. Ja sam morao da muzem kravu koju nisam nikada muzao, a morao sam jer sam skuvao rižu, napravio malu vatricu, napravio to sve zajedno. Kako god sam ja pokušao da muzem kravu, napunim kotao onaj. Međutim, krava se ritne i prospe sve. A Nazor gleda pa kaže, vidi, molim te, Cige ne zna ni da muze kravu. A šta onda zna? I tako ja s njim samo razgovaram i on meni razgraba sad pitanje kako je život besmislen, kako žene treba da osveže čovjeka, a evo njega ne mogu ni da osveže žene, Schopenhauer ima pravo što je mrzio žene i takve stvari. Ja sa njim sad počinjem filozofske diskusije, a on me gleda, kaže šta li ovi komunisti napraviš od cigana? Pavelić i Hitler su vršili pritisak na Mussolinija da jednostavno svi Židovi koji su se sklonili pod zaštitu talijanske armije, da ih se isporuči. I naročito bio je jak pritisak od strane Pavelićevih ljudi, tako da je Mussolini u jednom trenutku potpisao
taj zahtjev, 0 osta, tako nešto, nemam ništa protiv. I tada se pobunila armija, talijanska armija. I tu glavni je bio general Roata, i to sa sljedećim obrazloženjem. Da se to ne čini, jer oni čast talijanske armije ne dozvoljava da se oni koji se stavljaju pod njenu zaštitu, da ih predaju dželatima. Ali uz to je išlo još nešto, jer šta će misliti Srbi, to jest četnici koji smo mi organizirali u Dalmaciji, ako mi predamo Židove, onda nam neće vjerovati. I uspjeli su da je Mussolini povukao svoj pristanak. I zato vreme dok se to pregovaralo izrađeno je na Rabu logor za 20.000 ljudi. Međutim, već su tamo bili Slovenci, sad smo mi došli, međutim, nakon 3 mjeseca Italija kapitulirala. Kad je kapitulirala, onda su se formirali tamo 3 brigade, 2 slovenske, odnosno 3 bataljona, ne brigade, 2 slovenska i 1 židovski bataljon. To je jedina vojna jedinica, židovska vojna jedinica u okupiranoj Evropi. Naoružali smo se i nas 250 smo u vojnom poretku, četama i tako dalje, se došli do glavnog štaba Hrvatske u Otočcu. I Otočac je tada nas rasporedio. Ja sam bio u toj četiri. Tada sam bio iznenađen kad sam čuo da postoji orkestar u našoj vojsci. Čitava dombranska jedinica se predala bila tada u Otočcu i imali su veliki orkestar, vojni orkestar. Dakle, osim ovih partizanskih pjesama, našao sam tamo materijal i partituru Uvertide Libuše od Smetana. Opet sam se sa Smetanom susreo. Možete zamisliti kako je moje oduševljenje bilo kad sam sad čuo pravi zvuk jednog orkestra i pravo jedno simfonijsko djelo. Naravno, hor su pripremili Tjardović i Špiler. Uglavnom, u prvom redu u toj dvorani sjedio je Ribar, sjedio je Pavle Gregorić i Vlado Zečević, dakle pop i Nazor naravno. Ja odirigujem stvari, a Nazor cijelo vrijeme gleda mene i nekako vidi da sam mu jako poznat. I on kad ja čujem, jer to nije bilo ni metar udaljeno kod tog mog pulta i tog prvog reda, gdje Nazor pita Ribara, kaže, Cigo. Kaže Ribar, ne, kaže, to je muzičar Oskar Danom iz Sarajeva i od jedne bogate porodice građanske, jednoga našao se i on u partizanima. A Nazor gleda, ne može da shvati, pa se okreće drugome, tome Zečeviću i kaže, ko je to, kaže, Cigu. A Vlado opet mene zna, gdje sam ja došao oružje, jer on je bio tada u oružarnici. I kaže, ne, kaže, to ti je Marko, jedan partizan iz Bosne. Onda Nazor gleda jednog, gleda drugog, pa onda kad sam ja završio tačku, dok ja dirigujem, ja to sve slušam. I onda mene udari u stražnicu, kaže, jovo Cigo, idemo ofanziva. I ja se nasim, onda on mene zaglio, digo se i kaže, vidite, ovaj čovjek mi je pio krv na kaplje. Eto, tako vam je prošao taj prvi koncert u Otočcu. Međutim, kako sam ja crtao i radio karikature, za Zidne novine sam jedan nacrtao mog komandanta bataljona. Malo sam mu se narugao. To je među borcima izazvalo nevjerojatan smijeh, ali među komesarima koji su bili iznad njega, bili su oduševljeni jer u Zidnim novinama to još nisu imali i bile ne samo takmičenje koja će četa ili bataljon ubiti više fašista, nego i to ko će imati bolje Zidne novine. Tu su se dijelili poeni, bile tako da je mene povukao najprije bataljon, pa iza toga me povukao brigada. Nakon brigade štab divizije, ja sam bio u štabu 7. banijske divizije na izdavanju biltena svaki dan i moralo biti uvijek jedna karikatura. I nakon mjesec dana je iz Zavnoha došao naredno da me pošalju u Zagreb.